Inyonyozi yakasheshe umugare w'amahanga ngona Yesu ni munywani wanje nuwe munywani wanje namanyoku nkubyama oburinze ni wakubumba nabyo nebindi kwenda buraniyo nani wagire akehaya hawitungu twena tugiro businje iwe magara ganje mutima kwanje singiza mukama obusinguzi bwanje okuwerwa kwanje byona biruka lyoko Yesu urugo bunajunwa omurugendo rureba ndizire akankwata mukono yanyebembera narindi nuku Yesu ni munywani wanje nuwe munywani wanje namanyoku nkubyama oburinze ni wakubumba nabyo nebindi kwenda buraniyo nani wagire akehaya hawitungu twena tugiro businje kundu kwijuko bwiro bwenyima nkiryo mu mwirima nkagezaho byarema indwara no munyangaro byandemishe mwirima ndindindi tine na buhungiro wambere tabaza wanyayo mu mwirima wampo businjo oburengero kwetegereza kwanje Yesu ni munywani wanje nuwe munywani wanje namanyoku nkubyama oburinze ni wakubumba nabyo nebindi kwenda buraniyo nani wagire akehaya hawitungu twena tugiro businje omukono gwe gwina obushoborozi guhindura ebyayangire bikikiriza niwakwisa n'enjura omu myanya ekarangateine emigere kwijura ekahiminduka ayombeka busya ebyashenyirwe byona arisana biine enjara mukama obusinge shemererwa nibishango muri obwo omujuni